Naruntuk na bisa kuliwan na tapareng pada makadani tomegai. Guru sianna tangka kue makadani na bisa. Sitongan na upod ako makada tanya na sabak pura komita mujisa na musapaka. Ia kia na sabak pura komandre gang kamesomo. Ajana Andre yawat dinge mawari musapa. Ia kia sapa ya Andre ya dewat di mawari letuk mananunga. Ia nalenge komatu anak na tolinoe. Asaba alena na pura ipatem tu kuamboe. Ia naritu kuang Allah Ta'ala. Nena apa pada makutana si makada. Ia kumaku itu aga na lorang ipego puang Allah Ta'ala kuambengi ilolongang yero Andre. Mape bali ni nabi sa makada. Ia nahe na lorang mu pego puang Allah Ta'ala. Ia naritu parelu ko matape usurun. Nena apa pada makada ni kuna bisa. Muji sa aga wat di mu pitangi kuambengi ya teperiko. Aga melo mu pegau. Ia neneneta aku pada kasi biasa. Mana ipandrengang ku Nabi Musa. Pada yang kita roki makada pada ipandre roti pole kusurugai. Makada si nabisa. Sitongan na tanya Musa malekko ya roti. Ya ke ambo ku malekko pole kusurugai roti ya tongange. Nasaba roti ya pole kupuang Allah Ta'ala ya naritu yang keno pole kusurugai. Kuang menginalengi atuangang tolino. Dan apa pada makada si? Turi aleki pale ero roti puang. Makada ni nabisa. Iya na ero roti ya mak bere atuangang. Niga joka kuya dena nama lupu paimang. Si bawa niga mata perika dena nama dekka paimang. Iya ke opodak ko makada. Namun ni pura ka muita deto mu mata por. Sinin na tau yana lengek ka amboe yok kamanangi matu kuya. Na niga joka kuya de gaga usampeang. Nasaba ang kakak pole kusurugay tanya eloku utururi. Ia ke elona ia sureka. Na yana hena elori. Ia naritu kuambangi sinin na ya purena leka. De gaga terdeng. Ia ke upatoy pemeng riaso kiamang. Nasaba makuru na elori amboku. Ia naritu kuambangi sinina atau ya mitaingi anae si bawa matepe kualena lolongangi atau mananungang na upatoy pemeng riaso kiamang. Nena pamanoko-noko nito Israel nasaba pura na po nabi sa makada iya na rotiya pole kusurugan. Makada ni taniaga isa yaro anak na Yusuf dari selak de mua tomatuan na manangka makadai pole kuka surugan. Mape bali ni nabi sa makada. Aja manoko-noko. Dega aga tau mule joka kuya sangadin na itimpakang yatin na kuamboe ya sureka. Na upatoy pemeng riaso kiamang. Ang kameman ni taroki yaro pasalengay rilalakita na nabi makada. Ipak gurumana ngi matu tawe kupuang Allah Ta'ala. Na sinin na tau ya puremeng kalingay si bawa ya ipak guru kuamboe yo kamana ngi matu kuya. Dega aga pura mita yang boe sangadinna ia pole kupuang Allah Ta'ala. Alena bawa pura mita amboe. Sitongano pura ko makada niga matepe lolongangi atuang mananunga. Iya na rotia mak bere atungan. Iya ro nenenemu ku pada kasi biasa manamanan nandre nama tetoma. Iya ke iya herotie pole kui surugai. Na niga mandre de na mate. Iya na yaro rotie ya pole kusurugai ya mak bere atungan. Na rekomandre ya rotie to mananunga komatu. Na rotia meloy baleko ya nari tuju kuku. Kuambengi salama tolino. Narima kuana naro mapangewan nito Israel makada. Manangka nelore yandri juku na yetawe. Makada ni nabisa. Sitongan na upudako makada. Narekode mu andri juku na anak na tolinoy. Si baba menung idarana. De mulolongang atuongang rilala watakale. Niga mandri jukuku si baba menung idaraku. Duo imananungang. Na upatoy pemeng riaso kiamang
Nasaba sitongan na, yaro parelu lak de yandre si bayenu, iya nari 7 kuku si bawa daraku. Niga mandri jukuku si bawa menu ngi daraku. Mondro ni kuilalekku, na iya mondro tona kuilalenna. Pada iya, nasuro ka amboe. Na iya ro amboe tuoi, na alena tona lalengi utuo. Makutro tau ya mandrengeka, iya tomatu na lalengi natuo. Ya nae roti ya pole kusurugai. Tau ya mandrengengi tuoi mananungang. Dena pada ya nandre nenemu ya pada matenaru. Makro ada dana nabisa waktu nama Pak Guru kondro ngasompange ku Kapernaum. Purana na yang kalingai ro pangajana nabisa. Mega pole ko na guru na makada. Liwa watan na itarima ya ro. Niga na mule mengkalingay. Naya nabisa na isang makada manoko-noko i anak guru na nasaba ero pasalenge. Jaji na pudan ni makada. Iyaga ro pasalenge pacaw ko. Maaga no pale ya kumita ni matu anak na tolinoy menre kondrong asalan na. Iya ruh mak bere atuong. Ya kiawatakale de gaga pakulena. Ada daya pudang eko ya naritu ruh si bawa atuong. Ya kiang kamu pakol lemu de nama tepe. Maka da makiro na bisa nasabak pamula na mupa na sememen ni niga de nama tepe. Si bawa ni gato melo mapatikeng. Maka da si na bisa. Ya naropa sabarena na upudak ko makada de gaga mula jokah kuya. Ya kude ni ale pakule ko amboe. Urero mega ni anak guruna sa lewi na para dena nelo macwe kuna bisa. Na pamakada ni nabisa ko sa pule 2 surona. Pada melotok ko gah saleka. Mapebali ni Simon Petrus makada. Niga na melo ijoke puang. Na idi na mapunay ada daya makbere atuo mananunga. Na eta peri ni si bawa irisan ni makada idi na suruh malabina puang Allah Ta'ala. Makada ni nabisa. Iko sa pule 2 tanya gaya pura pile ko. Ia kia salah dimu ia naritu setang. Ia na senga nabisa ia naritu Yudas. Anakna Simon Iskario. Salah dina pole ku sa pule 2 suruero. Nasaba alena na matu balui nabisa.